kudira nga kwetu chune kuti nyina buri kuta kunongoka ne Stainos kunongoka nenecho nakweli mune kuti chikupu ni shima ni mateta masoya changsi ni umanyi kwao mabisketi mlonda di umanyi kumana chichumbia ni shinachi di umanyi mlonda biscuit okay chikuita letu biscuit good ichuma cha chiwai chengi kupomba kuchwale kaona kudiza maana umukanda wa nzambi nechu ndi aha tunashumlenga nechu hano maseki hekala ntrambi ninga walala nechu na ukinga walala chinga kufunda umukanda wanyi yuma yeju mechutia yabula irunga dayu umukanda wa nzambi hinchwambi nechu ndi hinywa tuleshanga walala hinywa tuleshanga ntrambi satana necho anga hao mwana ode satana na kutramba anya mwana ode satana na kutramba kosi leo mwana ode waoshiri na nei fugo ye wachambiri okay satana wenka nga itongo joka munyichu ya wanju mulonga yena di tata ya ntwambi yejima chategani satana wazatishanga anchu adinei enu adinei ami wazatishanga ninyikanda ina sune ku hamaseki ina nyikanda idu kumashikola ichwatanganga mwekara yuma yikwaya kuchwamba chinategani wazatishanga anaka kusoneka ina nyikanda kulonda cheshikusha muntangi chilijikwa ujaluwa kulonda kuchuhungu munanachi echu anchu chumufumbukiri nzambi nechu ndi chunamoni dehi chunamwiuli Yohani chamwiula riu nechu di choshe nangovu Yohani wachuleja nindidi wasamila kuchuleja nindidi di izu danyi hi izu okay chwatala hansangu ya izu chwanuka yumanyi mumukanda wa kutachika yumanyi amwekeni hakulenga kwa mpata munu mwishina izu dawo sheri nindidi kwekari yumanyi chejeji nei chawo sheri izu nindi kwekari chejeji ilanga chejeji kuinzane chwadu gosha nechu idi izu dalala ndida trambanga mlongo wa shinindi kwikadi ilanga kunenzi umanyi mwidima nechu ila chineri yena wa shinindi kwikadi chejeji chenjiri hikumwekesha na wakamana yena ha trambangako mwishima muna washidi di mnechu ndi dichi Yohani wachulesha chengi nindi hinyi nzambi izuda kutene na unzambi na imudi dina lumburu gidi ispiritu nechu nzambi hinyi ispiritu mairuko mazu maisonekao mukanda wa Yohani chitangenu omuha chipapiri chenu hosi nuku itangira Yohani chapter 4 muti mazu ana oshu chapter 4 na verse ya 24 naodi nzambi spiritu ilondejenu nzambi spiritu akudifukula kudiyena chinga adifukula ni muspiritu ni muwalala chifuntiro chengi nzambi spiritu akudifukula kudiyena chinga adifukulanga muspiritu ni muwalala munatindi mulonga lichwabula kumwena nzambi hinywa munonde nzambi kosi necho mulonga de hakwetu mujimbaku ilange yodina mujimba necho china umone enosi na umone mulonga odina mujimba necho enosi ni enosi na kumona mulonga ndina muji ila mulonga lichwabula kumwena nzambi mulonga spirit chinategani aina itongo joka kushimula nao mwanta Yesu wadinga imukwenzi muyuru twaikanda necho
mulongadi chwaikanina mulonga hinzambi heno kanda enzi amaseki hadinga himukwenzuku chinatekani wekaliri mukwenzi na kukula nechitwakulanga echo anchu henjiri hanu hanga amaseki ilanga hadinga himuyulu heno kanda enzi amaseki hadingi mukwenzuku mumazu icho natangi nao nzambi spirit neona okenga newu mwiruki nzambi neona okenga newu difukuli kudi nzambi chinga ni newu sambiri kukwashewa ku spiritu chinatekani ndi nei eyu chidi kuchisemwa hiuna atweshi kudifukula mu spiritu hiuna atweshi kumwiruka nzambuku hiuna atweshi kumwiruka mwanta yesuku necho ndi chinga eyu unasambiri kukwashewa ku spiritu oinsa onchukishinshi kacha chiwai hambidi twatanga chengi yowanu wachuleja nindi yesu hinyi inlengi ndina imkwira naudi very good izwinyi kadilengi mwadiruki dizu necho kadilengi ka di le nyi ndayamkwira naudi hiya mu le nge li ku hiya mulenge ruku necho hikadilengi hizu da sweja kulemana ngashi enu mwadinga kuchaka chinamani munadiru kidini hizu necho twadihosheri nankashi dianafu munadanu kwenjiri cheni nei munamani nadanu hikadilengi iu mwanta yesu ichu nakushimuna iu mwanta yesu ichu dina kudiza mu mukanda wa Yohanu tumwiruki enu nechu hikadilengi koso mulenge duku chinatekani nukuitangila verse chengi mu mukanda wa Roma chapter 9 na verse ya 5 mutia wa mazu neina kutramba anasoneki nawo mwanta yesu hinyi Roma chapter 9 na verse ya 5 now anakutena mwanta yesu nawo diu akweti ankakulula aisarera nikuduwena dikukwenjiri Kristu mwaya mujimba hinzambi wabadika ejima wakiswilewa hayanyaka munatiyo mazu nawo mwanta yesu hinyi hinzambi wabadika ejima wakiswilewa hayanyaka nei mukutanga mazu amuchidawa mu Bible ya wakwechu a JW hela Jehovah's Witness mukuwana hejima hana mulemeshu mwanta yesu nawo hinzambi aneseki kuiranga hi kubalumuna mulonga wena anaidimire kuti satana nakusha itongo joka ya nchwambi munyichu yawu kulonda abuli kumona kulema kwa unzambi wa mwanta yesu wena enda atangisha antu jao nawu yesu wadinga hohi mwana kanzambi naudi yesu wadinga hohi mwana kanyi nino mpinji mwana kanzambo ilanga hinzambi neichekala hinzambi tatako dihana afumu mbaibolu yawu anasuneki nawu mwanta yesu hi udinei chuna chunzambi chwa kuchwamba chwa kuhemesha okay ilanga mu Bible yeyeni niya mukanda wa ukulu yasunekelu mu idimi da Chiheberu Hebrew ni New Testament ya iha yasunekelu mu idimi da Greek itianye nu yedi yejima ina details na kushimuna naudi Yesu Kristo hinzambi mkwa kubadika nini verse nao nzambi wabadika ejima wabadika anga hi ejima munu mutsudi tudi na wamvari jechu muda mama muda ntangisha Sunday school kwao atatani wena na tubadika ejima wechu ni akwechu anya ni tudi na wamabambu jechu ni nami hinyona mbadika nzambi munu mutsudi hinyona mbadika mwanta yesu kosi dikushimuna irunga datashi dikali danyi
dayena netu mulonga hinzambi hikadilengi ndiwalengeli yuma ye yeshima nemu kubakula mkanda era Bible ya wakwechwa Jehovah's Witness nako ya mukanda wa Isaiah chapter 9 na verse ya 6 muneri kimazoekala mu Isaiah chapter 9 verse 6 impinji ya chimishimishi mwerika chimishimishi netu ya Noel Christmas kwekalanga kutwinka mwani jivesi kuyana kudiza ikunkuya ya mkanda wa nzambi amaticha era ntangisha Sunday school atwinkanga netu Isaiah 9 verse 6 naudi kudetu kuna variki mwana mchidinyi nao mwana weyala hinywa iliko verse ayihoshi wakasenda wanta hachifwiji akamtena nao mwana kam mwana kamkoko wakutunaide kwa chengi tutangenu Isaiah tutien Isaiah chapter 9 tienu enu ndejenga mchina kutanga Isaiah chapter 9 na verse ya 6 tuyenu hamu Isaiah chapter 9 verse 6 tuyenu Isaiah chapter 9 verse 6 chengi Isaiah chapter 9 verse 6 mulonga kudechu kuna variki mwana anatwinki mwana weyala wakasenda wanta chifwiji chindi ichina dindi akaditena nao wakuhayama mnati machinana kumwinkao tachinaudi wakuhayama tu mkwakuleja kwao maana washenu chishimi chechu chili kodi chwana tade atushimi nikumwana mkwakuleja kwao maana yuma ingahi chamchisatru naudi nzambi wangovu tuyenu nzambi wangovu nzambi wangovu chamchisatru chamchuwana tata wa haya nyaka kalamba wakuunda murati Isaya ni yena udina kuhana unsao wakushimu nanyi yeni umuntu chuna kuyula Yohana indi Yesu wa mu Bible hinyi mudi Isaya chapter 9 na verse ya 6 nimo mukanda wa ukulu anatwinki unso akumulumbula mwanta Yesu alamuteni naudi mu verse ya 6 nao ishina dindi akaditena nao wakuhayama wa ku ha ya ma damchiye dinaudi mukwakuleja kwao chumchumbire chisonekeo netu samana 3 naudi nzambi wangovu shinshikeno anidizo nzambi wangovu mighty God muunderi nzambi wangovu mu Chiheberu nao El Gibor mke 4 chamchuana naudi chamchuana chunawani nao tata wahaya nyaka impinji ejima imukuwanaka Jehovah's Witness nemuna okenga kuimwekeshela nenu mwanta Yesu hinzambi neyuna akanganya kuwana vesi ya swai ya kuikwasha okulondamo nao kamala niye na hinzambi mukwangovu
temukireni ku Isaiah chapter 9 verse 6 mulongadi mulonga mu Bible yawo aweni akanganya kuibalu muna chinatekani akanganya kuilanga hii kuibalu muna kukala ho foni yami nshinga yami nafwi nadi kuiresha chasonekawo awa mazu mu Bible yawo akanganya kuibalu muna mulongadi mulonga hiuna atweshi kubalu muna izudanza mikulonda utangishuma yalo wako ni mu Bible yawo aneteji nawo Yesu hinyi hinzambi wangovu awa mazu adi mu Isaiah chapter 9 verse ya 6 chana asune kunawo kudechu kuna vari kimwana weyala ana mazu anasune kunawo kudechu anakutena anya anakutena munsonekele nana mazu anakutena echu kudechu anakutena Yesu yenga Yesu di mwana weyala unavari ki ilanga na mazu na kudechu kuna vari ki mwana weyala anana kulejao ilana ana kuosha anyi andangishi ana mazu kudechu anyana kutena una kudechu very good munati anyi aisalera kwekala akuluwangisha wa mazu na kutongojoka nei anakutena echu ejima ilanga anakutena isarera aisarera na wane kali akwa kuchimye na ku echu ejima dichikukala kosi hela kuluwa kosi nechu kutongojoka nechu ana mazu anakutena echu ejima chudukulelu mwanta Yesu wenjili kudechu ilanga wavalikilili kumutanga wanyi wa isarera chinatekani kwadinga mkulu mpumu mkanda wa ukulu ijina dindi adi balu mwini hiya kumuchumba nawo isarera chukumwanuka ijina dindi hinyi Yakoba wafako ijina dindi hinyi Yakoba di enkeru ijina da isarera Israel muunderi dichikuda isarera Yakoba diweka lirinkakulula yawanyanaka isarera ejima nilelo adiko kuna ku Middle East hakuna kudi njita kuna kuzungau eno amakwao muna kutalanga njita jina kumweka na kuna ku Israel nechu aisarera dina kudasa njita na wakwao Hamas adini zamvu ndawama Muslim anana akani kumkwelera mwanta Yesu kuikala chamwe nchao chinatekani dichi awa mazu ailejera isarera mu mkanda wa ukulu naudi inzambi wambaka temesha mwanindi kumutanga wa isarera yeni umwanindi akatemesha yi akamutena nao wakuhayama chalala mwanta Yesu chenjili ya maseki wahayamishili anukenu chenjili Nikodemu kudi mwanta Yesu ashimwe nindidi na ufuku nindi yuma yejima yuweranga kosi muntu natweshikwilanga hi kuyila kunechu wahayamini ndi wahayamini anthu amavulu enzeli na kuhayama mulonga ngovu jindi jadinga chalala chakumulumbula nawo hinzambi wabadika ejima kumadiki chwakamona muna lumbulukiri unzambi windi muyuma yeririyi dichimu kwa kuhayama wakuhayama muntu icho atera kuhayama mulonga wangovu jindi kukenga kwindi twahayamanga nocha chukenga icho kwa masekshemwe tiri lako ukushala munyuma nechi okay mwanta Yesu na ukenga nindi chumwiruke echu nechu chuiringa hi chumwiruki dichengisa mana nei mana kosi unatweshikilesha kwa nyuma ya mana nechu ndi yena diwachulejanga mana mchidinyi ambata munu mwishina ta inda nzambi mana akumwiruka nzambi di mwanta wechu Yesu Kristu mumkanda wa Korinda naudi Kristu Yesu di mana anyi mana anzambi mumkanda wa Korinda Kristu di mana anzambi dichineona okenga kuikala na mana anzambi neima zichwatanga mudi yishimu
Ishimu chapter 9 na verse ya 10. Nao kumwaka manzambi di ntachikiro di kutachika kwa maana ejima. Inzambi chukumwiruka ngai. Kumwiruka nzambi hikumwiruka mwanindinyi. Nei eikanda omwiruki mwanta Yesu mwekalirai. Euna ukana maana anyi anzambi. Yitongo joka yeyi yinakani yinakolami maana anyi anzambi. Dichineye ukana maana anzambi. Wikana maana anyu mutuwe asatana. Ndi? Wikana na maana anyi asatana. Dichineye unamukani mwanta Yesu mukuhanda kweyi. Hino uchi dikansi. Dikushimu na chuna ukula. Nimu wansu weyi. Ukwinzala na maana anyi asatana. Hinyuno wake ukula na maana asatana. Kosi? Hinyuno wake ukula na maana anzambi. Okay. Chukukula na maana anzambi. Nakumkwelera anyi mwanta Yesu. Necho ndi. Diha kutachikira. Insangu nchoka ishinshika chachuwai. Okay. Dichi iu mwanta Yesu. Nao chengi hinyi. Inzambi wa ngovu. Tunadinga na kuimba nao di. Nzambi muneni. Wasweja ngovu. Hakanga nyanga chumaku. Munatia amazo. Inzambi nyuko eti ngovu wabula ukanga nya chuma. Satana hakanga nya chumaku. Inzambi nyumu kwa ngovu wabula ukanga nya chuma. Yesu. Necho ndi. Nao akamuchumba majini ndana mteni. Ijina dindi wa kuhayama. Samana. Hera mkwakuleja kwa umana. Nzambi wa ngovu. Mwidimi da chihebelu. Eo. Eo. Di yumanyi nzambi. Okay? Eo. Chinategani. Ilanga mgriki. Nzambi atena nganaudi. Muna na omazi. Hinyo kutanga. Theos. Choshe nechu Theos. Dizu na kulumbulula nzambi. Muchihebelu. El. Gibor. Nei muchihebelu na oshe nei El Gibor. Una koshe nei di nzambi wangovu. Dichi a Jehovah's Witness now. Yesu enga. Yesu adinga imwana kanzambi. Mulonga mavunu mkando Yohanu wa shimwini nindi. Hinadirira nga chuma mawenuku. Chinga nila. Mwale janga inyi. Tata yami. Dichuwe na mazu. Airu wange shanga mwitongo joka yana kutongo joka na. Chineru wadina kulomba kuti tata inimpinjisha jivulu. Dikushimu na kama na tata ino mbadiga yena. Chinategani. Dikushimu na. Nzambi tata wambadiga mwanindi Yesu mungovu. Ilanga hidi muku. Nzambi. Wekala mungahi. Ilanga. Wumunecho. Insangu. Chukuitara chachuwa hambidi. Nzambi wekala. Wumu. Ilanga wazatilanga mungahi. Musacho. Dichiwejima wao. Nzambi tata. Nzambi mwana. Nzambi spiritu. Hamu. Di nzambi yechu. Wumu. Chinategani. Nei chukusenda kanduru. Chweduka kanduru. Kanduru di yumai? Kendo. Necho. Kikera na yumai nga ikenduru. 1. Insela. 2. Monji. 3. Kesi. Necho ndi. Necho kubuchula kesi kuna kumonji. Necho kubuchula kesi. Amnega artist wanywan. Angana keni. Eyo. Necho kubuchula kesi kuna kunka kumonji. Ahanu chudina anka kesi. Ahanu monji. Insela. Hakachika ni yuma yejima. Chuneka na yuma ingahi? Yisatu necho. Chuma anya hakachika ni yuma yisatu chabadi kachikwao.
neinsela kosi kukwikala kesi neikesi kosi mukwikala na checheche neyi monji kosi mukubuchira kuti kesi ndikushimira yejima yale munamona ndi ninzambi dichekalayi chinacho chikufuikisha nechu nzambi tata diinsela nzambi mwana monji nechu nzambi spiritu kesi eji mana kuzatira ha kulonda nyidimu yawo icho kulumbuluka dichagwe cha Jehovah's Witness anakanyi kukwata kashishika ni yuma anahengeshi mukanda wa nzambi na kutangisha nao mwanta Yesu hekala na ngovu neichekala inzambi tatako ilanga mu mukanda wa Isaya ni mu mukanda na wa weji mu mukanda wa nzambi mukuwana idizuda kutena nao El Gibor nzambi wa ngovu anajizati shichengi na kulumbula nzambi tata nei mwanta Yesu hinzambi mukwangovu ni nzambi tata hinzambi mukwangovu hinywa badika mukwawo kos wejima wauho ohamu chitateka nindi good dichi chikwatenu kashinshi nzambi wangovu mwanta Yesu hinzambi mukwangovu dikushimuna neyena na kwinki wumu haya nyaka wambaka nongata hindi neyena na oshi nindi muntu kunkuhelelani hela wakafoka handa na trambindi umukanda wa Titusa tienu mazo adumu Titusa chapter 1 mutia wa mazo iunzambi chuna kutena wekala ngahi hela ni yuri kuduyu mayabula kuila inzambi na maseki kuduyu mayabula kuila inzambi na maseki ni mabambo yidikoko inzamba na cheshi kukanganya chuma ku ilanga kudiyume ya bulanga kuila yidine yumanyi kutwamba inzambi hatwamba ngako chinategani inzambi hachukana ngako nechu inzambi weyanga hinyi yechu yes iye ini nami ndi iye chwa makombe Titusa wadikuma na Timotheo mchie Titusa chapter 1 na vesi ya tuna na kuchingeja uumi wa haya nyaka wachukani nuku dinzambi wabula kutwesha kutwamba hadi nyaka ya munyima yejima ichidikanda nao nzambi hatwamba ngako dichinei huku mkwera mwanindi Yesu Kristo yena udina ngovu unamon mwante Yesu udina ngovu ya ukuhemba na kukushikija mwiulu hefuku diwakafwa china utekana yena di inzambi mukwangovu di inzambi mukwakubadika El Gibor nzambi mukwangovu nzambi waswejango ngovu jejimaji jindi chinategani inkumini naku mwanta Yesu nao chengi di yinyi tata wa haya nyaka mnetia umazo tata wa haya nyaka mwanta Yesu nekali tata yechu tata wa haya nyaka munjira ya kulenga chinategani chwatanga de kudiyo wanu naudi yena di walengeri yuma yejima yindi ilanga baine muntu wejima himwana kanzambuko omazo adi hambidi nechu tufunteni kudiyo 1 chapter 1 tutangenu vesimu tutareno ipapiri yechu chuen ipapiri yechu yo 1 chapter 1 tutangenu vesi ya 10 twatanga de nao mwante Yesu icheje jinetu mu vesi ya 10 nao di tutangenu hamo yena wadingi eni mtina 10 wanyi okay mukutanga 11 ilanga mukutanga 10 yena wadingi munu muishina pata ya munu muishina ailengeri kudi yena ilanga akwa mpata ya munu muishina ya mwirukiruku tuyenu wa 11 wenjiri mwindi yomweni antu indi yomweni ya mutambu iluku 12 ilanga ejima amutambu ili wayinkeru wanta wakuikala anyana kanzambi wowe nawa akukuhwelela ijina dindi munati yukundi
iuna kutena umvesi ati nao yena wadingi munu mwishina hinyi mwanta Yesu nechu ilanga heno kanda enzano amaseko wadinga kudi ilanga wadikehe sheli kuinzana kuingira mwivumu danyi da Maria hinywa mwingi jiri mwanta Yesu mwivumu da Maria ya mwenendi. Very good. Tumusakile loko wadingi jiri mungai nga wadingere mujimbo wa wonchu wadingi jiri mungai chuma ncha mkoje jiri enyirum spiritu chuma ncha lete shiri mwanta Yesu wazat shiri yumani kulonda enyirimu mwivumu da Maria. Very good. Munati wazat shiri yumani washendu na confidence wazat shiri yumani ingovu ya mchidinyi talenu hanu nzambi wangovu dikushimula kama na mwanta Yesu momweni himu kwa ngovu nechu ndi tongojo ken okay echo hano amaseki hinyuna tweshi kuingira mwivumu damu kwao kosi nechu ilanga mwanta Yesu wengiriri mwivumu da Maria chakuditondera yomweni mulonga hinza na ngovu ya spiritu waji necha washaibamude chwaha by name Maria na Yosefu ashakamini hamu nao nzambi mwani twinki Yesu enzu mwivumu dechu kwa dingo jwani nzambi mwani twinki Yesu kulonda enzu mwivumu da Maria kosi nzambi yomweni ndi wachifuku ili kuzatishanyi Maria mwanta Yesu hi ngovu ya nzambi chinateka ni mwani chukamona kumadiki muna mwekeni ingovu jindi muyuma yeriri chwanuke na wamazu nzambi wa ngovu chuo chenu hamu nzambi wa ngovu okay chuchumbenu majina na mchumbu mwanta Yesu chuna wani de kutashika kuchwata shikira tutashikeni 1 Yesu hinyi izu 2 eno kana tushikikuna nzambi 3 ilengi yetu 4 hichejeji 5 hiwumi 6 7 8 9 tata wahaya nyaka dichao majina ejmawa anakuchuleja mu mukanda wa nzambi hichwatela kuijimbe shaku chinatame mudu wana hakusonekera ilanga newa babala wenza na hakusoneka soneka ngayumi yasweja kule manechu ndi ne wenza na heya hakusoneka chu tichuna kwinzana kutanga chengi yanga usendi mulonga wirenga hi usoneke nga unechu ndi chinatekani dichiyeni unzambi mkwangovu nawe iriringa hi wenjiri mumpata amunu mwishina chundeni mwani chundeni shemoyo chundeni unakenga kusonekera ukusenda kanda hicho kumanisha chunamanishi de nene mutashika kunongoka chunu chunenzi de okay mirera unenzi de mwani iu mwanta Yesu chinga tumwiruki nineno anyanya munatweshi kumwiruka ndichinga mushiku muchima chichukuinza nechu kutanga chengi chuna kutanga chengi ndi kumadiki kuti kutanga kwao okay nechu nenzi chukushinshika hansangu yena ina ichu nafundi hana kulonda chicheshi kumona unzambi wa mwanta Yesu ni munsangu yena ina yekala inzambi mungahi musachu ila bai chuvulamena na mazuku imazo asweja kulema nankashi chinatekani zambale mwani vde